em baş xwendekarê hêja û delaz pêvî me gon baş bin. Ez mamoste Botam ya Mihemed wereme, mamosteya branşê zanistî civakî ya Refa çaremîn. Ez hêvî me gonwaneyên xweş û serkeftî bi hev re derbas kin. Ji xwe em derbasî pirtûka xwe bibin, ser û pela 26. Ji xwe waneya me çanda xwe nas bikin. Em binivîsîn ser gotara xwe. çanda xwe nas bikin. Ji xwe em peyva çandê destpêkê em şîrove bikin. Peyva çand ji xwe ji çandiniyê hatiye. Ji xwe dema gevan bêjin çand tiştekî got hatî çandin, tiştekî got dûmandî yanî. Em vegerin berî 5000 sal. Ji xwe berî 5000 sal dema got zilam diçûnî cîrvaniyê ji xwe jin di kilanê dima. Ji xwe me got jî kilan ji 20 kesa heta 30 kesî pêk da we komikekê jiyana xwe berdewam dikirin. Ji xwe zilam wek me got diçû mehekê ji dervî kilanê dima, jin dima dayîk dima. Di wê demê de divê dayîkê kilana xwe bi rêve bibira, zarokê xwe û civak bi xwedî bikira û bi rêve bibira. Ji xwe diçû çiyaya libê tûvê genim dida hev û ji xwe wek kevra heye jê dibêjin destar, ji xwe wê neya wê jî di pirtûka me de heye. Bi wê kevrê ew genmaya hûr dikir û dikir ard û dikir nan û pê re çê dikir û bînanî jiyana xwe dûmandin. Ji xwe di rojane biçwana libê genma ji çiyaya bidin hev pir zehmet bû û ji xwe zivistan jî dihat. Di wê demê de jî ev tûvaya nediman, ev libê genim nediman. Yani di wê demê de nediman. Ji xwe jinê çikir ew tûvaya da hev û li dora anî li dora mala xwe çand. Ji xwe dema niha jî em bînin dora gunda hin her mirovek qetek zeviyê wî heye û vî genimî jî heta dema niha diçînin ji berî 5000 sal heta dema niha ji xwe tiştaya dûman diye. Ji nifşekî radestî nifşekî kiriye wek em bêjin ji bapîrê me, ji dayîk û bavê me heta got em jî bi vî karî radibin. Em jiyana xwe domînin ji xwe ev wek em bêjin nan hatî çêkirin berî 5000 sal heta dema niha jî em wî nanê dixwin. Ji 5000 sal dest pê kirî heta dema niha em ser wî nanî jiyan dikin. Ji xwe vaya bûye çandek. Yani em bêjin wek di nefsa hindirê mirov de wek dibêje hatî çandin, wî wek em jê dibêjin çand. Yani ev tiştaya mirov rimayî ji xwe evaya mînakekî ji gelek mînakarin û gelek pênase hene ji xwe derbarê çandê de gelek zanyara pênase danin. û ev pênaseha ji me hatî nîvsandin jî têkiliya çand û jiyanê dide nîşandan. Ji xwe bandora çandê gelkî li jiyanê wek me got dema got pêdiviya me tiştekî dibe em li wî tiştî digerin û em çê dikin. Wek me got nan pêdiviya me bi nan hebû, wek mînaka me got pêdiviya me bi nan hebû, me nan çêkir û ev nana çêkirina nan bû çandek heta dema niha. Ji xwe ev em dibêjin têkiliya navbera çandê û jiyanê de ye. Wek vê mînaka me got ji xwe çand jî her çanda gelekî jî ji yê din cudayî hin. Em bînin dema got yek bi zimanê Kurdî diaxive em bêjin çanda vî Kurdî ye. û dema got ji xwe cil û bergê Kurdî jî xuyanîne, cil û bergê ê zilama hin firen û ê jina jî kiras û xeftan. Dema got em vî rengî dibînin ji xwe em dibêjin ev kesana mirovin Kurdin. Çanda wa ji ber got Kurdî zimanê wa û cilê wa her wekî din. Dema got em kesekî di bi zimanê Erebî diaxive di wê demê ji xwe em dibêjin ev mirovekî Ereb e çanda wî Erebî ye ji ber got zimanê wî bi Erebî ye. Cil û bergê Erebî xuyanîn yani her gelek ji yê din çanda gelek ji yê din cuda ye. Ji xwe çand ji nifşekî derbasî nifşekî din dibe. Wek me got ev çêkirina nan û ev çêkirina destara, ev çêkirina amûra, cil û berga ji dapîrê me de ji kem de heta dema niha em radijin va alava va cil û berga heta dema me niha jî em va tişta bikar tînin.
شخوا چان ناسنامه جواکی وک مگو کسی گو کردید آخوه ام راستند بیجن اف مروفایا کردش بر زمانی وی ناسنامه یاویه دم جلو برگی کردی گو ام لهف دبینن یان ام جلی عربی لکسن عرب دبین یان جلی سریانی جلی ارمنی هر مروفک بچان دا جلو برگاجش هف جودایه شخوا اف چان دایاجی دبی ناسنامه یا مروفا یعنی ام پیوی مروفی ناز دکن شخوا د چانده دجی چاند بدبش شخوا دبشی و هنه ام بنویسینن شخوا دبشی می چندی هنه وک مگو چاندا دارنگی و چاندا روانی چاندا دارنگی وک مگود شخوا او تشته گو مروفا چه کرنه چاندا دارنگی دگره ناوا خوک ام بیجن جلوبرگ چه کرنا خانیا آموران ام بنویسینن شخوا جلو برگ وق ما جو دما جو ام كسكي بجلو برگي كراس وخبطان بينن بجميع فرق و قميص فرقي زلامان دبينن ام دبيجن افاياكي چاندا كردية شبرگو كسي كرد ببان جلو برگي خويانية دما جو ام كسكي عرب ببينن دسمال وببينن بكراسة شخوا چاندا عربي جي راسن تي خوياني كرن اف چاندا جلو برگا اوایش خوش دما برید حتا دما نها بردوام کریش خو دما نها ده اتشتانا هاتن گوهرتن به باندورا سیستمی دستلات دار شخوا انویژن چیجل جمعی چکرنا خانیه دما برید شخوا مروبا دشکفتا جیاند کر دود هند پیشکتن چه بو خانیه گروور آوا کرن یعنی انویژن خانیه ولو گروور آوا کرن شخوا دوی درید جی و تاوی نهبو او کسی گو لدورا هفدو کم دو هفدو جیان دکرن و کهوی و حس کرن و رزگرتن نابرا و تابو انبیجن جواکا خوزایی او خانیه گروور دی جیان کرن شخوا دما گو سیستما دستلادار و هشمندیا چینیتی باجار بونی الپیش کد او خانیه انبیجن چارگوشه هاتن آوا کرن شخوا هندری واس سیستماتیجی گلک چند هاتن گوهرتن د آچینیتی باجاروانی ده شخوا پیوست ام لهمبری و پشافتنا بسکنن وکه ماگو همو تشتی گو دستا هاتن چکرین به دستا هاتی ده حساندن او تشتانا ام بیجن چاندا دارنگی میناک مدانی وک آمور جی شخوا دما بری دما گو که خوشیا خوا بکرانا چه آلاف هبون وکن بیجن بلور هبو ضف هبو وكان بيجن آموري خوارني حتى دمان هاجي جو أم درن جندا لسر واقرا قحفك هنش خوا أو قحف كاناجي أن بينين هن جوا رشن يعني هن جوان بني وان شويتينا شخوا دي دما برد أن بيجن أف لك و هالسن افتشتاناتنا بنجوجي آلاف تشيفن دوي دمي ده بيوستيا وانا بآلاف هبوش كبر تشيد كرن شخوا خوارنا خود واقع براده تشيد كرن ودواقع براندات خوارن شخوا آلاف جوي دمي ده سبيكري حتى دمانها بيشكتني ره آلاف جور بجور هاتنا تشيكرن شخوا اتشتگو بدستاتين گرتن وك ما گو چاندا دارنگيه و همو تشتگو بدست تی حساندن شخوا دوی دری دجی ام چاندا دارنگی بداوید کن ام درباسی چاندا روانی ببین شخوا چاندا روانی او هشمندیا جواکیه هشمندیا جواکی دیده نشاندن ام بیجن وک چه وک باوری و سنج وك باوري وسنج عادتي جواكي امورن باوري ام خاكا رجاوات دينارن جلك باوري هنا ام هن بيجن اولا ازيدي هي اولا مسلمان هي اولا مسيحي هي يعني حر جلك باورياوي بأولا كتي بباوري كتي شخوا اف باورياناجي ان بيجن چاندا رواني شخوا اموي تشتي نابينن يعني ان دس ناينغرتن بس هندري رحدي ودمجي مدي دهشمندية مدي اف تشتا
وك ام بيجن سنج يعني اخلاقي جواك يعني هر جواكك هي رجزي وي جواكي هن وك ام بيجن جواكا كرد يعني جواكا كرد رزقرتن نابرايت هي حسكرين هي وكهوي هي آليكاري هي هر وكي دين قالي درجي اف رجزانات هندري قالي واد هندري وي جواكي وي قالي هي ام بيجن سنجي وي قالي سنجي وي جواكي ام بيجن جواكا عربي بسنجي خو خوياي جواكا كردي بسنجي خو خوياي يعني برزقرتن وحسكرين وكهوي هندري حر قالك جيد هي وحر قالي درجي جيدن جودايه ام بيجن عادتي جباكي شخوا عادتي جباكي دما بريد شخوا افتشتانان حتى قدامانها دوماندنا وبوي چاندا جباكي وك ام بيجن شيني دما جو كسك جباكي يعني ام بيجن دمري يا جيانا خوش دزد دوي دمدجي هن جباكن جلي رشل خودكن هن جباكن بجلي يعني رنگ جوارنا بنگه يعني دوان روجا درجة شيني تيقرتن يعني حتى دما جيانا خوش جينها جي ام دبينن يعني هن مروف هن مثلا كسج اهلي وان دمرن مثلا حني دانان حتى مهكي هن حتى صالك يعني افجي وقت بيج عادتك جواكية وشينية كي دكشين السر بامروفي تشونش خو بيان ميناك كجي عادتي جواكي وكان بيجن تشجي هي وكان بيجن ججن هي ججنا نوروزي حر السري بهاري قالي كرد كيف خوشيه بوي روجيتكي وجلو برگي خو لخودكي او بروجك تايبت شخو بايا دما جو ججنا نوروز بين قالي قرد تي بيرامه ججن وقت ججن رمضاني او جي يه اولا اسلامين دما جو شخو ام جوان ججنا جد بين شخو قالك مروف باورياوا بوان تشتاتي يعني هن ده هم قال جو كان بيجن قالي كردي جي ججنا رمضاني بكيف وخش بيشوازي ديك او روجاجي وقت بيج تايبت منديه جواكا عربين اللي كردين نجي يعني اف جواكا ناجي بها باندور بونه يعني وقت ما جو عادتي جواكيش خو افتشتانا نايديتن دما جو امشيني دكشين نايديتن يعني افتشتغو دهشمنديا مروفا دب تشتغو غريداي مورالي مروفا ب اتكبه بشي راواني شخوا حردو بشي خوي چاندي مرداوي كرن و گوري ام دبينجي اف چاندا دارنگي و چاندا راوانيش هفجي ناي جودا كرنش هف ناي قد كرن ام دشبين المينا گودي مروف و گياني وي گود و گيان شخواج هف قد نابن بهف گريداين وك مينا قيده حكي و آف ام آفي دمات خيني خوتي ده دگره و دما گوم نخينش هف كبو دوره شخوا ام بيجن افتشتانا جولوش هف قطنابن ولوجي چاندا راواني و دارنگي جي شهف قطنابن شخوا بفي اواي اوانا يا خوا بداويد كن ومهيبي من گوهات بافيم كرن بمين كيف خوشيده